Abantu abanu begitira mu kigombe kya Mubende-Banyoro committee kandi bahandikira omukama wa Bunyoro kitara Dr. Solomon Gurugafa bushabo kubanza ngo nibenda kwecaho bakora obukama bwabo obwabuyaga bugangizi. Wetaga ekihandiko ekiteraniza obukama bwabuyaga na obukama bwa Bunyoro kitara hamu na Mubende-Banyoro United Association hansonga eyokunyegera omusango gwaitu ogwa Bungereza. Eyo niyo ensonga yabaire yokubanza olwedde mu kyandiko kyokubanza tukagira mbukura kurungi abakintu nyegera Bungereza habwa ebikorobero batukozere ekita abantu amataka gaitu gabuyaga na bugangaizi nabwire bungakyali mikono ky'Abaganda tukafunaga bwananyini na ibyo eri president bwaizire ebyapa byagabiro bibaire 12 ekuito bakarwana nyangire rebellion egi bagimara barwana ijwero bwakazairo barwana bwakatamusoke tukurwana hati obwaserumaga bunu tukumalira tare kigenda kusigara kitagoyira. Omurukiko rw'abanyamakuru aba bahereza obukama obushonshorete bw'ebintu ebibarukwenda baba nibenda ngo batakayecwaho. Abeho ekikali ekikombekebwa ombuyaga na bugangaizi nga bwe kubaire tugamba amaka g'omukama ombuyaga na bugangaizi naye aba nsonga enkuru muno okuba abantu baye tibaina ali bamurolera wabayiziro. Ensonga endi twasaba nti tukwetaaga emirimu hamu na scholarships abaana hali abaana bona bakuruga omugweta Kibale niyo tukweta Kakumiro Kibale hamu na Kagati. John Sermagor chairman wa Mubende-Banyoro committee yagamba ngo obukama bwa Bunyoro kitara nibabukunda konka batamirwa butabafaho. Obunyoro bwaitu tubwenda ahubwo tukajya tuwenda yo baitu ensonga zaitu kakoba taikoraho tukafoka nk'abana b'omuka tugenze tukugarukayo nkaha hali tuwarugire Buganda tusigara tuli buyaga bugangaizi tusigara ahubwo twina kuba independent akubira Bunyoro. Omwishikirwa w'obukama bwa Bunyoro kitara Andrew yakutaga yagira ngo ekiri kuteganisa abantu aba no kuteekateeka ngo nibaza kuganyurwa omu sente z'amashuta bamara kwecwaho bakatunga obukama bwabo. To hoodwink people that you just sit there and get free money is very dangerous for any leader. And so I appeal generally to all our leaders in this kingdom to tell people the truth. There will be no free money. People have got to work, people have got to prepare, people have got to plan to earn. Gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.